زيادة عليك بالباطل زيادة عليك بالباطل يا عرعور ويا وطن يا عرعور ويا وطن تعال حاس بالباطل تعال حاس بالباطل يا بشار ويا حانون يا بشار ويا حانون الشعب السوري ما بيخون الشعب السوري ما بيخون 3500 Syriens qui sont morts jusqu'à présent. Il y a 2000 soldats et policiers. C'est la terroriste, c'est les frères musulmans qui ont tué ça. Ils ont fait ça. Ils ont dit soi-disant le gouvernement syrien qui fait ça. 2000 soldats et policiers qui sont morts jusqu'à présent. 3500 Syriens qui sont morts jusqu'à maintenant. Vive Syrie! Vive Bachar! 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 Vive Bachar! Vive! Vive l'armée syrienne! Vive! Vive l'armée syrienne! Vive! Vive l'armée syrienne! Vive! Vive l'armée syrienne! ضد الجماعة العمرية ضد الجماعة العمرية ضد الدولة القطرية ضد الدولة القطرية يا حماد ويا ديوس يا حماد ويا ديوس على راسك بالدندوس على راسك بالدندوس أردوغان اسمع أردوغان اسمع الشعب السوري كله اسمع الشعب السوري كله اسمع